abantu lebasebentelayo yabo kungukuthi vele bayanembiso nanyalo without that contract anyway yabo manje ngilapha sekuphuma leli bhamko ngoba wena lenvo leyo awuyadi kuyimfihlo manje uma ngabe kukhona vele kustetiwe ukuthi hey kunjalo ngibona ngathi konke kuba sebaleni ukuthi yini le nto wako la ngobe nakhona umkhuluma somkhulu la tukweleli thando njengoba mina ketashito ukuthi ke ukuthi uthanzeni kulomuntu that is why seniyaqhubeka nempilo yeah kuna something lo uthanzeni manje angithi nyalo yabona lo mfati kumbe lendvoza kukhona wena lokulindzele ukuthi angakwenda yena akakwendi bese kuyakukwatisa wena ngoba lento wena you are expecting it to happen naturally itendeke akusizecele ngize ngiyibuthi why into leso engayendeki manje ngaba seyibhalwe phasi ke